ya mwakwaba medidi afia amankwa tamaklo meda sepa wiki mu nyina waka ye ho asedane ye odia stroke ene ye ka ho asem Dr. Duboaten ene tie dwamu ye mwakwaba bi ye na waso mre no wadaje na wotwe mu odia ma ye na ye wie nti treatment say e wo stroke ho ana obebo ne tofa ma ye meda sepa ye na wotwe nyina ye di nkoma afa ya de offense stroke na eno no ye yade ba ko a de bia meka se itima odefo ebe da ne akwala na yade we se no se bi eba ne hyew it is accident nti yade ba ni din ba ko a ye de ma stroke medical din ba ko de ma stroke ne mra ne ba ko ye fe cerebrovascular accident na je se adwemu accident sanity na ka de stroke no a che se mogya ntimi anu afusa na nko adwenem ena de stroke ba obu ha na ne ntini ni mo asisi ena de bai obu oso a na ne ntini na pai te mogya ne nyunugu na adwenem na kofa stroke aba ye sa di nkomo fa se stroke no enya de ye fa di agoro ya de efi se obi o a stroke nti no obi yiri gina ho onim obi ba gina ho onim obi o ha obi san se papa wadidi o se ne mini di mini ye ma mehwe e stroke nti a yaka the causes emi ye kire say causes ade cover stroke ba no medical condition pressure hypertension low blood pressure umoja no so te we anemic too much ya etimi kofa ba diabetes ya de akoma ya de etimi kofa ba na wo nerves no so damage ya eno so etimi elidi na pressure no cost kakra eno so etimi kofa na ye kan say your lifestyle no exercise ya yenye sedentary lifestyle ye be better be didie no wane e beda ya ade edi nya kese pa drugs ye ka drugs no a the rate at which Ghanaians are using drugs no is much alarming. In fact, young ladies no don't want to use drugs rough shisha enro bi a umbe no mo amatenka akosoro oye ya toughish ene wi ni ho nko ne ba na dia ye toughish e na amanfo e consume e sei bibiri eninti ni nyina ya ade ya ye ka se etimi kofa ya de ya fe ne se stroke ba e na ye ka symptoms de me kan ni na se so pese wo na obi ofie na hu se wanya stroke a first of all no suspect ya stroke no echewa ida se be chi bonkum so ana be chi onifa so papa peja won sam ye ni nyina akosoro bo se ne nsa na stroke no afete no o peja na won peja mu ye dudu peja nan kosoro ne na ne e kan ya won timi peja ka sem bi na won sere bo se na nsuo enam ne fa ana o kasa na o kasa na o respond ya ida se kasa ne makora okay ana se e ba so anu abone hwene partial loss of speech or complete loss of speech eno so na mum stroke no e sha se e ba ya na o hu sunsanso bi a e da no ho adi sunsanso ni bi ne se sei e na nse ye pressure e na nerves ne ho ko ne ba ka bom na di mi stroke ba ne ntino bo so bu ana kuma abone peri wani so biriw wo yam hyew wona mina yo bete wo bi kakra no abre wontimi na uti dwa ga especially half sided headaches wona mina yo bete wo yam hyew ni obi aka a sign of stroke ni bi na anasa wo wana se chechew honam hyehyew honam twetwetwew honam ye yi asade spasm honam eye odududu bibi ne nam honam duanim ase de mpane ye wo honam duanim o joint nyina yo ya ase twetwe huntini no ase aso huntini ya twetwetwe a ne nyina nso so eye sign of stroke ni bia na de ka ne nyina ne se obinya stroke a anya bia no treatment o ana se stroke na nku a in fact endpoint stroke ya dia the stroke ye wa mintimi hwe eye se obi a stroke aka na affect the muscles of the throat okay and that's how the nsuo gu nanim a ontime mmene na saba yes okay se could do that stage ne dia just me refer kokolebu and the mam wa wutie mi no so stroke na could do that stage ya wontime mmene nsuo that's the muscles of the throat no and that just how the kokolebu ne yɛ do intensive care and no yɛ the tube to minimum na yɛ the tube ne to minimum na mmom sɛ yɛ stroke bia yɛ dia over endpoint ya yɛ do fa machines mu yɛ mu aduro ne yɛ do fa machines mu within a short time no metima hwɛ etu aseɛ yakobɔ bɛ na me so etima boa endpoint we pattern yɛ de bia ha obi ya frɛ number yi so 0244 86 7068 0244 86 70
ye obi okumase kronoma bo ahia Accra Spente Shell signboard Takrade Anaje Queen of Peace Techiman Hensha Tema Committee 22 ena nzema eziama endpoint to be particular in ho fa number EBM 0244 867068 yada tifo jina yes yada say Dr. Duboaten na wote no enka no na wotwe mu aya de intimesio e masho ko ne nche wansa no akọ enei twamika ne kọ hwese de wopomuden mu nsem no etie de number no de ama wono frɛ wono ankasa na de kyewadwen wo wopomuden mu no one ne nkasa na wotwe ebesi mu nsem kwa hoden e wo hɔ a efia mesa nya wo dokotani foforo ne yede na di nkomo yada